apa yang bisa di sana? कल जो मैंने भाषण दिया था ना अभी More than 50% active substances. Different ideas especially to make this paper work in India. our application part and then हाँ सर আমরা চাচ্ছি যে আমরা সবাই এর জন্য একটা অফিস বা একটা প্রেস ক্লাব যদি হয় তাহলে সবার জন্য আমাদের জন্য বেটার আর সব সাংবাদিকের জন্য ঠিক কারণ ওখানে যদি যাই ওখানে যে একটা প্রেস ক্লাবের জন্য জায়গা নেই ওখানে কোনো সাংবাদিক সম্মেলন না হয় না যে প্রেস ক্লাব তো মনে হয় এমনিতে প্রেস ক্লাবটা একটাই আগে চলে আর তো কোনো নাই Dini Chung, Tripura Indigenous People Press Association ibu kakui, Hasani Menteri Okra Masang, Biplop Kumar Debbai, Secretary to Pai, Cini Motan ibu kakui, kisah suksan mengrok tongman ibagai, Chung Memorandum Yaparka, Chung Gotono Saimano, Cini Tripura Sharok, Koktum Bedago, Samon Klaimane, Sal Kabang Mangi Tangka. 10-12 বছর কেউ 15 বছর কেউ ইয়াং ইয়াং পানো 16-17 বছর কাবাইখা ফিয়াবা হাসতে হাপাংনি বখাক্তি গভর্নমেন্টনি সুবাসু এবা গভর্নমেন্টनि বखाक्ति जे फेसिलिटिज दंमाने ताउ गमानियाखौ आबन बागै जों वान सबका सिनि टिपा मथानि बखाक्ति जों किसासुक डिमान्ड सकनतै जों हासेनि अनारेबल सीएम बाय मालाय गप सालायनाय दिनि मेमोरेन्डाम याफारिनाय अबाहायखनो जों दिनि सारिगो दिनै 26 जुन सारिगनि 5टा समायाव सेक्रेटारियेट फाय हासेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देबबाय मालाय फैगा तेव बाहायके बबाय मालायनानि सिगां जों स्पेशली आं हामबाय मारुओ आगरतला प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार तेव बाहायकेनो आगरतला प्रेस क्लाबनि आदं सुरजित पाल बरक खरकनि सिनि बुसगां दंगै हासेनि मन्त्रि अग्रा बाय बरक मालाय फैगा कक साथनि बसुमन सुबाखा कक सालायरेखा तैसिनि डिमान्ड दकनि बिसिंगो आं टोटेल 4टा डिमान्ड दंमोन कायसे कायसे साइ खोनादों पहिलानो सिनि डिमान्ड खा जों जतनो साइमानो आगरतलाव कायसे प्रेस क्लाब दङ इन जेनेरेलि आबो तिप्रासा वानजि बेबागनि बागैनो
Tayo ba haikena sung nugi mano district wise, subdivision wise press club tongo eba association tongo. Pia ba chini Tripura sarong ni bagai ket tabuk sak jorati kaisa association eba kaisa press club kri. Aboni bagai chini puila no chini kotor sanmung kangke ek number Tripura sarong ni ngai titi di sini kumulunggo kaisa press club piok jakteng haste hapang ni khakri. Agar telah press club je facilities manma hai oro samung khaini rok chini Tripura sa kokthum bedego samung khaini rok na bo jak nang thung aboni bagai jeng adimamno haseni montri okra Biplop Kumar Deb no sai khnarka ti bo kogrekha daktina bo khlaijak nani bukhak bo saitok nai te chini second demand kha tabuk bo chini Tripura sa media rok Tripura sa o media professional samung khaini rok accreditation card manyako akad grini bagai jeng government ni je facilities tong mani rok quarter mannani rok bata mannani rok hoite jeng haksal lungjak abon bagai jeng chini second demand to abon tei jeng CM bai kok salaiga tei obo haikeno chini third demand to tongo tauthal jora tei hasteo je kokbrok channel awai mung khlai tong nai rok kebo 5 বছর 6 বছর 3 বছর abo haike kabai kham phiaba haste hapang eba ICT department ni bukhakai tabuk bo kebono enlistment rejak yakho aboni bagai haste hapang ni bakhak je advertisement rejak marok aboni hoite jeng hak salangjak mania kaisa channel cholina ni bagai balai problem nukjagai tong aboni bagai chini association ni bakhak jeng obono demand ti saka je dakti obo hai kokrok channel running channel lokno enlistment rejak thang khnai tei chini food number chini demand kha je haste ganangai je obedego samung khlai tong nai rok tamo Tripura satamo wanji jo tonono kaisa safe security guard rejaknani bagai jeng kobangma salnonogo laithongnai jora rogo chini kokthum bedekni samung khlainai adang rokni sakabo bupre sapre soprop jakmani party mungrok abo hai party mungrok jate tai bwskangni sala party atei je krak kaisa haste hapangni bukhak tei kerong khajaknani ingthung abon bagai aw sanmung rong teino jeng dini hasini montiokra Biplop Kumar Deb bai kok salaika tei daktinau chini ojoto sanmung rokno subungjaknani bagai bo kogrekha teo sanmung rok belai nangkuk mani chini Tripura sa indigenous rokni bagai kokthum bedego samung khlaini rokni bagai bo ni bugosika teo ba hikena bwskangni jorao jeng haseni montriokra Biplop Kumar Deb simia jeng daktinau malainani saitogui tongo haseni deputy CM masang Jishnu Debbormon bai jeng saitogui tongo haseni khorksa cabinet montri forest Tripura sa hamkrai montri masang Mebar Kumar Jamatia bai singo bahikena malanya ni saitogui tongo haseni revenue tei fishery montri masang NC Debborma bai lai thangnai jorao bo malaika haseni kaisa susruk Tripura sa MP Rebuti Kumar Tripura bai jeng bono bahaino chini demand sakna tei jeng sai khnarka bobo jisek mansak bini bukhakti bini phan bai ke chini press club klok thani robo bo chubasuk khlainai nei kogramani rok jeng manai mankha aboni bagai balaike hambai marawa haste hapangno tei Agartala press club ni je ojama rokno tei Tripura journalist union ni je adong rokno jeng nugui man khalai thangnai salnei sekang je chini o Tripura Indigenous People Press Association short form TIPPA o mothano Tripura Journalist Union kaisa সহযোগী সংগঠন এবা jengno obo proof mani ediba ge boni bagai belaike khatung jaknai jeng tabuk teruk chini Tripura sarok bo samung dangtetui jeng chini association ni bakhakti kaisa haste hapang thani chini mungranani kaisa sujuk khai sopaika eba jeng manai manka awon bagai haseni joto chini Tripura sa media samung khlainai takte buksono koi mungarogo norok dakti chini association ni membership nanani bagai jeng palkhe haidi chini o demand sunoti bwsani jarrogo bo khorangti salainai hambaya sung Today, we on behalf of Tripura Indigenous Peoples Press Association, in short form TIPPA, we just met with our CM, Honorable CM, Sri Biplop Kumar Deb, and during the meeting we have just handed our memorandum to him, and in the memorandum we have mentioned just 4 points. One, we have demanded an office or a press club in Kumulung, where all the reporters from all over the state can go and sit down and we can have discussions like a press club does. And secondly, for all the indigenous media workers all over the state, we have demanded for accreditation card. And thirdly, we need safeguard during working hours. So we have demanded so that during our
so that our safetyness can be looked upon that. And finally, we have demanded for the enrollment of all the Cockbrook channels under the ICIT department. And our CM sir have responded very positively that all the demands will be fulfilled very shortly and looked after. Thank you.